I eto, problem je bio što nam nisu u osnovnoj školi dozvoljavali da dolazimo u farmerkama. Farmerke su bile najjeftinije. I izbacivali su sa časova kad bi neko došao. Ne znam, neka je tu dogma bila kod direktora škole, šta li. A onda smo nosili pantalona od dražje kože, to je najčešće bilo, tako se zvalo. To je neki materijal koji je ovako malo tvrđi i duže traje. A cilj je bio da pantalone bar traju jednu školsku godinu. Nismo dakle mogli sebi priuštiti da često menjamo pantalone ili smo imali po dvoje pantalona, onda dok su jedne na pranju, druge se nose i tako. A od koga ste najviše učili u detinjstvu? Obično deca najviše uče od baka i od deka. Od koga ste vi učili najviše? Pa ne, jedna moja baka je dolazila povremeno iz Hercegovine, očeva maćeha, a majčina majka je bila stara i bolešiva, nije nikad došla kod nas u Sarajevo, smo mi išli na leto na selo, i kod očevih i kod majčinih. Ali najviše od majke. Moja majka je bila nepismena, završila jedan kurs opismenjavanja posle Drugog svjetskog rata, ali je znala preko 100 junačkih narodnih pesama na pamet. I onda je ona to sestri i meni, mi smo to sa strahopoštovanjem slušali, recitovala,